Ayikho ikhaphule ebisichaza njengalena eSouth Africa. Samkelo, sicela ubuyele ngibali. Why ngizobuyela kumuntu ade ngimyuza for? Mbali, uthi wena uthi ubekuyuza. Ngiyaphinda ngiyasho vele ubengiyuza. Samkelo, angeke nikhulumeni iqiniso, nixatshaniswe yini? Sixabaniswe ukuthi thina silalile kuphela. Hayibo, ngoba benithandana nje. Mbali, ubengafuni ukulala nawe? Imina umuntu ozowangiphoqa ukuthi sizenze lezo zinto zabantu abajulayo. Mina ngifana netshitshi. Mana-ke Samkelo, mawuthi ubufana netshitshi, uqonda ukuthi umbali ubreakile. Mbali, uqinisile uSamkelo uthatha umtsizwa bakhe? Yes, uqinisile yena. Iyo, Samkelo, Umbali mesediniwe uyingozi kakhulu, akakaze akushaye. Sewanginyaza ngishaya. Mbali, owumkenyelana uSamkelo. Ngiqalile ijim ngani? Mana-ke mawuthi ubusuqala ijim, uqonda ukuthi ubutesta amandla akho ejim ukuthi eza kahle ngokumkinya. Yes. uSamkelo usethola umuntu omusha, wena umthola nini owakho? Sekude kabi ukuba kwi-date cause ngihlukumezekile, ngihlukunyezwa uyena. Amazwi akho Mbali usangabuyelana noSamkelo. Samkelo, siyacela nibuyelane nibe ile couple esiyithandayo yase-South Africa. Ngeke ngenze loo nto leyo. Hi guys, angisahlekanga kanje. So there's this guy Kamala Kuntetso on TikTok. Uya-editha nje ama-video. Yo guys, so he's the one who edited this video. Uyena lo khulumayo la, lo kufaka isiqoko. Ay yangihlekisa lento, and abantu under the comments they were like, oh wow, but uyakwazi uku-editha, deserve an award. You know, people were just saying all those positive things. Guys, vele indaba yaSamkelo, ingabe manje what's gonna happen next? Iphelile or kusazoyenzakalani? I really wonder. Ama-comments ke bekafana because most time njengoba ngisho ukuthi vele ebethi benquma ugayi ukuthi uyakwazi uku-editha, besho ukuthi bebengas-understand istory sambali noSamkelo, but after watching this video they understand like yonke into clear. Nangunje lona uthi you made us understand well ngale video lena. Uthi lo yo, I thought it was a joke. Abantu abaningi bebengayitshela ukuthi uSamkelo nombali bahlukene lokho ngempela. Bebeyitshela nje ukuthi content, kusayi content because phela ayicha. Bayayenza content. Mina bengiqala ukuthi khona i-content yokwenza amalobola, bengiqala ngabo shema angifuni uqamamanga. So it wasn't easy for people ukuthi bakholwe ukuthi oh sebehlukene ngempela. But guys, yeah, kuhlukene uShembandla and kusokhona omusha. Into esengiyibonile ngalomusha ukuthi kade ngibona ama-comments ku TikTok. Abamthandisisi kahle hle abantu basayifunela nje umbali. Useke wangikinya akaze angishaya. Guys, umbali wayiphika leyo nto wathi nje akakazi yena amkinye uSamkelo. Kunalokhu yena ujwayele ukumkinya eyithombeni. Hayi nokuthi ukumkinya lokho umlimaza. Kumkinya lokhu nje ukuthi umuntu umbambele la. Bafethu mina indaba yalaba Shembandla. Kodwa engathi bangaba right. Ngisho kuthiwa basashuthi ndawonye. Anyway guys, that's it from me. I'll see you guys on my next video.